ukhuluma nobani mama? Ngikhuluma lo-Estandlovu. Mama lapha mbona ke izakhamizi ziyakhala lapha kanti uhamba njani amadlelo? Amadlelo lapha ayathathwa ngabafana. Bayafaka kuphela umuntu usobhuke engazange atshele. Ngabangaphi laba bantu? Abantu ngabe village in 6 kwana. Into abantu bona ababuyayo bavela. Abanye bavela phesheya kwamazwe. Asobantu besigabeni. Hayi. Asobantu besigabeni. Abantu bahamba abantu baphetsheya ababuya bevela phesheya kwamazwe. Bafika bakhe nje. Afika akhe nje. Usobhuke ngatshelwa. Usobhuke ngatshelwa. Kuliphatha njani la njengezakhamizi? Kuyasihlukuluza. But ekusihlukuluzeni wethu kwakho bese ukutshengisa ukuthi wena uyabungalayo ipower ukuthi ungathini singaze sitshele uchief ekusifika kuchief executive. Chief executive uyathini uchief uthe manini uza kulungisa but ukutshengisa sesifunda ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kungafikanga kuchief uyabe eziphendulela yena either abafana laba bafika kuye then abisewelelana lapho lokuthengana ukuthi lokubona ukuthi sibone ngani kunjalo khona phana kuchief executive. Lina lifuyile inkomo sesidla ngapho? Sidla khona lapha sidla amabele abantu sebanye vela basela amabele. Ubasela ndawo? Sela ndawo. So uzenzani lina zenza njengezakhamizi? Thina besizama khona ukuthi sifundisane laba abantwana kodwa ke sibona ukuthi hayi kabazwisisi ukuthi sifundisane labo ngoba promises nje eziningi kakhulu. Axosheke lo muntu wenza into ezinjalo. Lo muntu uyaxosheka eliba nxa kungangenela lo mthetho. Uyaxosheka sibili ngoba yikho kade sikuloyisa khona ukuthi abantu babonele kuyo ukuthi umthetho ukhona.